Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri yo twuma amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri yo twuma amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 17 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripiko moto ariko mwabibonye ko impunzi zatangiye gutaha, mwabibonye ko impunzi hariya muri RDC zatangiye gutaha. FDLR rwose yaragize gutya, ariko turaje byenda tubigarukemo tubive imuzi n'imuzingo, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza ariko ukuntu iyo mfite amakuru menshi noneho nkaba ndi mu kantu k'akanyamuneza, mba mfite ikintu bita courage, noneho nakinjira mu miripoko ibintu byamara kuryoha, nkumva nahita mfatiraho nayo najya mu cyitwa impfunyapfunya, cyangwa se nkumva nahita mfatiraho nabanje gusuhuza abantu badukurikiye. Yes, by'umwihariko reka mbanze nsuhuza abantu badukurikiye mbere na mbere, kuko ni abantu b'agaciro, badahari ntitwaza kwicara hano. Buriya niyo yaba umwe wenyine, ariko uyu munsi mwihandagaza kireba ari umwe. Yes, no kwamara tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga 5 kuri 5, tubabwira uko situation ihagaze. Ariko mbere na mbere kamaze nisubiza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, badukurikira bari mu gihugu cy'Ububiligi, Ubufaransa, badukurikira bari mu gihugu rwose cya Canada, badukurikira bari za Australia, United Kingdom, barahari, bari Zimbabwe, South Africa, hose byaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, barahari 5 kuri 5. Tubaye ikaze twikuye ku mutima muri rusange. Birumvikana naho tugiye kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma baza kumpereza ikayi ikoresha internet, kugira ngo ibintu nze kuba mbyinjiramo neza 5 kuri kagenzi kako. Mumenyemera mbabwira yuko uwitwa General Neva nyuma y'inama idasanzwe yabaye hano mu mujyi wa Uvira, hari inama idasanzwe na Bujumbura imaze guteranya abajenerali, ikaba ari inama navuga yuko ikomeje kugenda igaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Ngira ngo turazahera kuba tubikomozaho tubyinjireho, turaza gusimbukira ahitwa Kibitoke turebere hamwe aba FDL 300 bamaze kuva muri iki kigo cya gisirikare aberekeza mu mujyi wa Uvira ku isaha rwose y'isa 11 n'iminota igera kuri 6. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kugaruka by'umwihariko mureka gukoresha urugi gutyo kugira ngo amakuru aze kugera ku badukurikiye neza. Turaza kugaruka by'umwihariko ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka muri Uvira, mahiti nyinshi z'abarundi zikuza mu gihugu cy'u Burundi zikajyanwa mu bitaro mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, natwe tutagomba gucikana tutari twabagezaho. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari byose Barundi akomeje kugenda atangaza. Twibukiranye yuko igihugu cy'u Burundi gifite amatora mu mwaka wa 2027. Ubwo rero rwose aya matora hari benshi bari kwibaza ese azaba cyangwa ntazaba. Byose turaza kuba tubikomozaho, amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo, by'umwihariko tuva imuzi n'imuzingo. Utari wakora subscribe rero iraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza muri rusange. Twirukanse cyane rero, by'umwihariko muraza kunyemerera turebera hamwe imwe mu nama idasanzwe yateranije abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, ikaba ari inama yigaga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku kijyanye na FDL rwose zikomeje kugenda zihabwa icyitwa imyitozo mu buryo navuga yuko udasanzwe. Turaza kuba tubikomozaho, turaza ni mu gihugu cy'u Burundi by the way. Turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera rwose dukomoze by'umwihariko mu bice by'ahitwa turebe hano mu bice byano rwose za Bujumbura Airport. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka, ariko mbere na mbere mureke turebere hamwe iyi nkuru ya FDLR. U Rwanda rwakiriye abanyarwanda barenga 300 bari barafashwe bugwate na FDLR. Mayuko rwose icyitwa FDLR bayifashe bagakubita bakazingazingira mu gifuka. Nk'abantu b'Imana mumenyemere mbabwire yuko igihugu cy'u Rwanda rwose cyahise cyakira
abaturage cyangwa se abanyarwanda bari barafashwe bugwate na FDLR. U Rwanda rero rwakiriye kuri uyu wa 17 Gicurasi 2025 abanyarwanda 300 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Abanyarwanda rero biganjemo abagore n'abana bageze ku mupaka rero w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kwa 17 Gicurasi. Mbere yo kurira imodoka babanje gupimwa umuriro kugira ngo harebwe uko ubuzima bwabo buhagaze. Mutoni rero Korodini w'imyaka 20 y'amavuko rwose yavuze ko yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye ko kandi aho yabaga FDLR yahohoteraga bakoresha imirimo ivunanye, ubwo ni FDLR yabahohoteraga. Mutoni Korodine kandi w'imyaka 20 y'amavuko yanavuze ko yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanasobanuye ko ibintu bya bino nabimaze kuvuga. Yagize ati rero FDLR yanafataga ku ngufu abagabo ikabajyana ikabakubita, ikabakoresha ibyo badashoboye kubagarutse rero. Nkurikije uko bari kutwakira ndabona ari byiza cyane rwose. Umuyobozi rero w'akarere ka Rubavu Mulindwa Prosper yatangaje ko abanyarwanda basobanuriwe, by'umwihariko basobanuriwe rwose. Katurebe yatangaje ko abanyarwanda basobanuriwe iterambere ry'imibereho ya bagenzi babo basanze mu Rwanda, n'abandi bagaragaza ko bagomba gutaha, n'ubundi bagomba gutaha babyishimiye. Yanasobanuye ko rero abanyarwanda rwose bari hanze bamaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe icyemezo cyo kwishikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ku bushake. Meya Mulindwa rero yatangaje ko kandi byagaragaye ko u Rwanda rwakiriye rwose abenshi bafite ikibazo cy'imirire. Birumvikana yuko ibyo ari ibintu navuga ko atari byiza. Banasaba rero yuko ibi bintu byahita bikurikiranwa vuba kugira ngo ibibazo by'imirire bigabanuka muri rusange. Muri rusange rero abanyarwanda 2500 bari mu bafashwe bugwate na FDLR, nabo bashyikirijwe UNHCR cyangwa se United Nations High Commission cyangwa Refugees. Ndabona rero abasigaye bari mu kigo cyakiriye impunzi by'agateganyo i Goma mbere yo gutaha iwabo. Kumvikana yuko iki ari igikorwa navuga ko ari cyiza cyane. Bageze mu nkambi by'agateganyo ku gicamunsi rero cyo ku itariki ya 17 Gicurasi, nibwo bageze mu nkambi y'agateganyo ya Kijote iherereye rwose mu karere ka Nyabihu, aho baraba bacumbikiwe mbere yo kujya gutura mu duce bakomokamo mu Rwanda. Birumvikana yuko rero ibi ari ibikorwa byiza cyane. Bazabwa amafaranga yo kubafasha imibereho n'ibindi bintu byiza byose bigiye bitandukanye. Ariko ubwo uziko ibintu ntibyumva ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nahita mfata isafari nkishyikiriza nanjye rwose igihugu cy'u Rwanda. Meya Mulindwa rero yasobanuye ko mu gihe abanyarwanda bazaba bari mu nkambi y'agateganyo ya Kijote bazashakirwa ibyangombwa by'agateganyo kugira ngo babashe kwibeshaho. Ndabona rwose ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Amafoto hano ndabona yamaze kuba agenda acicikana. Ndabona rwose hano barimo bapimwa umuriro neza cyane, ubona ko gahunda rwose zimeze neza muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, ngira ngo murabizi ibyanjye rwose. Nyamuneka
mba nkubita mbangura, murabizi ibyanjye mba nkubita mbangura. Reka mbibwire yuko ubu tuvugana icyitwa igihugu cy'u Burundi nyuma ya uko eta majoro y'igihugu cy'u Burundi ihuye na eta majoro y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari amakuru tumaze kuba twakira muri rusange. Amakuru rero twakiriye ni uko mu gihugu cy'u Burundi by the way hahise haba inama, navuga ko ari igitaraganya. Inama yabaye rero ikaba ari inama karundura karabutaka ngo bwose ishigikiye uwitwa General Neva mu bijyanye no kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke hano muri RDC cyangwa se hano muri Uvira kirimo kirahagaragara. Abarundi benshi bari guhunga, abakongomani benshi bari guhungira mu gihugu cy'u Burundi, byose babirangize mu gihe gito. Ibyo rero ngo baraza kubirangiza bakora amahitwa za Kamanyora, baraza kubirangiza berekeza za Bukavu, by'umwihariko kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza muri rusange. Yes, birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda bikara, ariko kandi rwose binakarata kuko ubu tuvugana usibye kuba igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko gifite ubwoba bwinshi bw'uko umujyi wa Uvira wafatwa na M23. Hari n'amakuru akomeje kugenda agaragaza yuko uyu mujyi wa Uvira bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo bawusatire, ndetse abarundi benshi bamwe bakaba barimo bagaruka mu gihugu cy'u Burundi, n'abagarutse mu gihugu cy'u Burundi bagatabwa imvuto. Ubwo naringiye muri byinshi, nagarutse kuri iyi nama. Iyi nama rero ibyo yizeho nta bindi ni uburyo bashobora kongera abashinzwe umutekano mu bice bishobora kugaragaramo ibibazo. Iyi nama mu buryo bashobora gukora byose amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi ntahungabanwe. Iyi nama mu buryo bashobora gukora byose igihugu cy'u Burundi nticyongere kugera kigaragaramo ibitero shuma bivugwa yuko aduye aturuka muri RDC. Ni inama yize kuri byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Andi makuru adasanzwe mu gihugu cy'u Burundi ano kuri International Airport Bujumbura hari ibikoresho bindi bimaze kwagera mu kanya gato gashize. Ibikoresho bikaba birimo biraturuka mu gihugu nyamuneka cy'abaturanyi nka Tanzania. Ibi ni ibikoresho rero n'ubundi byagiye byambutswa gake gake bituruka muri South Africa mpaka Tanzania. Birumvikana yuko rero ngira ngo ibi ngari bimwe mu bintu biraza gukomeza gutanga umucyo cyangwa se gutuma by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atari ivumbi rero arimo aragenda atugeraho nuko kugeza amagingo aya nk'abantu b'Imana mwe za Katanyama tubabwira z'aba FDLR hari nazo izatangiye kugenda ziripotinga, ariko mwumvishe ko mu mujyi wa Goma humvikanye amasasu menshi cyane. Ubwo yari nka update kuko ibintu byeriya muri RDC mbicaho nirukanka nka update. N'amasasu yaje gutuma n'abatari bake rwose basiga ubuzima. Ni Katanyama zari zigabye ibitero zishaka gusabura abaturage. Nta nubwo twabitindaho kuko ni ibintu bimaze ibisi bigaragara, ariko byose bikugenda bishyirwa ku murongo muri rusange. Ndabona rero abakuru ingabo z'u Burundi bakikije Perezida Evariste Ndayishimiye ku kigo cya gisirikare kiri ahantu bita Imabanda muri abana rwose ibintu bitoroshye. Yes, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi rero itangazo yasohoye by'umwihariko yavuze ko umutware w'itabara ukomeje kugenda ubazengereza mu buryo navuga yuko budasanzwe, ndetse uyu mutware w'itabara ukaba uri muri bimwe mu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ndabibona hano kabisa ba General Prime niyo ngabo barahari, ndetse n'ibindi bikomerezwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Umuvugizi w'uyu mutwe w'igisirikare cy'u Burundi yatangaje ko amashusho y'ibikoresho bitandukanye by'igisirikare n'amakarita make aranga abantu avuga ko rwose ibyo bikomeje kugenda bifatanwa bamwe mu bantu mu gihugu cy'u Burundi, akanakeka ko ari Leta itabara. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi binavugwa kuko ndabona usibye kuba izi nkuru zirimo ziragenda zitugeraho ni byinshi.
Neva na Kisekedi bari bahuriye he by the way? Nka data ni mu gihugu cy'u Burundi se. Ndaje amakuru tuyakurikirane turaza kuba tumenya byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubashimire tubifurize kugumwa neza. Akunzi ba Duniani Code TV, ari Moses wanyu bisanzwe, murakoze cyane.